Toi whātala whātulu tātua tino lo ngā te tonu fo o le neiva yaso I le wha o poponga o tala I mea lo te tūpulu tātua tino I Sāmoa usi mai ele wha fonga. O lo wha ngā solo sa la whai le whātala noa ngol teu ngol tu la fono whai ngā pālota e na wa mai a o polu e sa ili fina ngā loa ile atunu I nisi o teu ngā e au fia ile visiringi o le mapano le atunu. Pe ala ngā te tau na pālota mai o tātou ta ngā tolo o lalampapa au i tunu I whafo. E ui ele o se mata o fau pe o na si le fia. O lo te tala lava le awa noi o tātou ta ngā talo au mau I whafo atu o Sāmoa. Ai nā o le awhia mai lava Tala. Wha mawina wha ai longa tamtama I lima I se fulu ma pue ina le ata. E anga wa ai le lola fau le o toi whafo wina. O le Tala ato le atunu e awhia I ma Sāmoa. E le whaatalonga sa vali marikomsina le official commission whainga pālota tu ia Filolo Alexander John Stanley. Na ia whaai loa le whainu Maryland tau le ua mai o na Tala mai atunu I whafo. E lunga o le lola pālota mo le whainga pālota telo lua a whelua se fulmaliono. O le iwa sa laulua lima I lantou na le Tala mai lunga o penga tawhailangi. O le iwa sa laulua fitu le na. O le iwa sa lau ma le lima, o la tō o lo nofo Sāmoa. Mai anga le whainga I ofisa, I la whai pisinisi. Kaka hoi o lai ai access no le internet, ma me whapena. Ia e sisira la ia. I le mwhaingu melanga. Nga le losulu ala ko ia mai whafo, ia wale skala mai whafo. Amerika Sāmoa e lua, New Zealand su kasi. Australia e fiku. Amerika e kasi. O Filipaina kasi. Ma ura e o le lufu lua. Whapopo le iwa sa lau ma le lima. Kākai local Sāmoa. Ma ura le iwa sa lau fitu. Ai sisila la le whainu mela e sipito. I la kou wa fully registered. Longo ringa wa uma me uma. Laua e lako ngō lunga le lola. Le fast lau su fitu le na. Require extra documents o la tō e mo mia to e me usi wha mauma. La rai lunga le mako, le skala. Rai lunga le ngoa. E le yangu lunga le lola. O ngai le ele I mai, ele ye ia wha mauma e kaunga o me le ofisa. Ia wha plena wha lamala wanga ua atoa wha mauma. Ai koe ala le whio mai e E pu le ata ma pu e no lo filima. Ngai la ele wanga kousu lau ko lua. O isi teu ngole tula fono e au fiai le suita maita I o le amanu malope sao mai I le se 10% o le a whaalupe o le suita maita I o le pāle mene e le o se sui whai puli o se tu malo. Whai loe sui lo fiso whainga pāloto lo whaata a milo I le moto tere I sala whai e to tele I lanto o lo finangalo ia whatu mawina pele tula fono lo ia I le teimile nei e mawhai ei o na pālota I lanto o lo au maui atunu I whafo e malanga mai I Sāmoa e whaatino ai vahanga o lo mo mia e le ofiso whainga pālota mo le Tala. E vai aso a tolo whaanga solo ele ngā ruenga le whaatala no ina o teu ngol tula fono mo le ofiso whainga pālota a o alu le tāmilu sangalo na lua o le toi Tala ina a tō le atunu mo I lanto uma e le Tala. Ua whaasolo tu lava I nei titi tau sanga o alo ma whanau, wa a fia I sa wanga mātanga I tono le atunu. E lua ni mata opu na ripoti ane le whaai ungol tu sanga e le to manga moe popo ngā tia. Na a fia e ni alo na o le tai whātau sanga le mātatua. O whamaumaunga ma ripoti o ia mata opu. O I la tolo a fia e matua I vāvā la lata le sootanga ma alo ma whanau ia. E au fiai mātua o mātua o tausonga e au fiai mauso o lātou te mā. Mai o se tūlanga whainga tālea e le vāva aia tu le tūlanga wo I aia fianga wo ofi mai ilo tātou atinu. Ma o nisi o whanau e lalo neo le vāva ainga malatau singa a le tō manga mo e popo ngā tia. O toi tolo po atu I le aso wharilo le vai aso ni toi wala a waile wha awa wino le mata opo. E whaasanga le fionga lau le malia toa le ua te polate vau fosi Schmidt. I mōlianga se fulma le ono le ua whaasanga ne ia te ia. Le ua vai rui na yona vai ngai lua. E iai le isi wha mua mua e whaso o tai ma le isi to a lima lena mōlia mua mua.
Ma leisi se fulu ma le lua fou, leo lo tādia nei le tāpenanga wha mai a mai le tua leo, e wha awa waile mata au pu le aso whareilo le aso nei, e te tau tu ina tu i le wha amasinonga i le aso tofi o le vai aso nei. E wha wawe ngol tu unga o le tala i tua le fionga na auli, e au fia le tau fia le ona pepa malanga, saini le ofiso leo i aso whareilo vai aso te tasi, e le te tau na toi whaia ni ana whaasa le longo i lungo peng te wha i langi le teimi nei, a toai ma le whaatanga ina o na whaia sana viso ta inga i mori maua le tua leo. Na vai al to telo le mamano le atu nuu na wha i lolo la tua nganga lango, e le awhiwhio ane le ofiso wha sinonga i muri no, e tāpua ia le wala aunga mua lana mata upo. E leo talia ngofia niso le mamano le atu nuu e me se whai pule o le pāle mene, le reporti le ua vaia nei le palasi maulalo le whainu mero alo mawhanau na suenga o le tausangan te nei. E sa ili ava noi l'universite o awa Sāmoa il papai ngala, ma nisi o matata ma mta opu o loo o ina l'universite. E le au te lenga na wha ilua le ofisasili o haonga, ai au Chris Hazelman. Wha paseni, e whasul fitu paseni, o tamaiti le na le stala, uma na tutongi le pili ma o lea fai ua suenga. E whasul fitu paseni o lato o leua la asia le aggregate wa le entrance le NUS. Mo nisio por kalame o le TVET ia e afe tol se lau fasu malfitu ia le numero lato ia which comes out to 42% o tamaiti na sue ia e mafaina lato ulfale i por kalame ale NUS. Ia au isi o tamaiti tolu se lau fitus fulu o le numera nao nai tamaiti le qualify i le aggregate ia mo le NUS. So that comes out to 11% o nai whanau. E se whinangalo na whaalia e se tasi o whaipule o le pāle mene? Wa ia mea e alai o ngā le ausia mea o KPIs, mua resources. Lo winga e dei lava ia kope ma mea ave whakingo ai le mea renga mga o mai mkanga ruenga o aonga. Longa lua is the process. Lo winga na iei se whade kongu keimi nga whakingo ai i activities ia wala inga le a koa KPI sia ma usia uma. Malonga koru, priority, ua sui the priority. Ua sui the focus. Longa winga, o kope ia ga avakwe whaanganga po resources ia whaanganga i mea ia. Ua SSM mea ua koi sui ai the priority. Ma o mea whapenga e ia kai mea le mai loa mea kupu. Ai aolonga Yesu winga whapenga o ngā wama airo leo makanga ruenga. Okay, a whapeo mea yo fingalo le malo po la singa suwinga. E ka kaulanga kam api na makanga ruenga ma se la kofo i plan P. E whiku ngai ai inga ia awanga ia fia le outcome. Na whesiringi e fo e le whaipule pele to e sila i pepa suenga o lo su e i alo mawhanau. Pele o i eini mata au po lo i lungo pepa suenga e le ia o au ina i nisi o alo mawhanau. Lea e ala i o na pa u maka o le toa teleo i lantou. Le wha i unga leo telefon mai Sāmoa mo le nei aso wha amanu atu le tua i tiu te mga luenga malawasingo le nei aso wha soi foia.